Malolo ngā rurue whaatalwhatu se whaapoponga o talafo o le Radio Samoa. Wali potiera CNN le toe tatala i tua mai le tau whinga i leo o le usala i tite o le tupo sa lesa Andrew Mountbatten Windsor a o loo whaia pe Yesu e suenga i le mai o na pueina i leo o na o masalonga o ni amionga le lei na whaia a o umia nisi o tō whinga whalawa i tele pe o na whaelua i leo le United Kingdom. Ta wale ripoti le whaelua o popolenga o tupu sa lesa ni mata upule nei malana whamtalanga e au pea o na whaatino tu la fono. O Andrew sa whai si umi o le taimi na aveai masui o le UK i fe whaatawa inga ma o ia leo i tangata mai le ai ngā tupa Pertania ua pueina leo. Whai mai leo lo lato wira ilo ina nisi o whamtalanga e whaapea sa whaasoa e Andrew whamtalanga ma ale a ngai i le li o Jeffrey Epstein. A o iai lona tō whinga lea o le sui o Pertania i fe whaatawa inga. O lo te ena umai Andrew ia tua inga whaasanga ia te ia. O lo ngalue nei e leni po Greece, whaatasi maisi atunu e wha mai de atu Europa, e whaatuni no fuanga o deportation centers i atunu upai vaita mau ainga e maise lapa i Afrika, mo i latau e te ena tāro sanga mo ni awanoa e au mawai i atunu po asylum seekers. O le whaamtalanga rea mai le minister o wheo inga re atunu, whai e runga le televise re atunu o whaero ai, o lo latau ngāre rue whaatasi ma Netherlands, Siamani, Austria, ma Denmark, mo lea whaamoe. Ma ua mai a fo ina tala noa sui mai atunu u mai lima e whaatala noa lea tūranga. E leo whaeroa ina mai atunu o le a whaatu ina ai ia return hubs po deportation hubs e peo na whaingoai ia au loo whetaua ina na kontinenta o Afrika. Mo le tele o tausanga sa veai e leni o se tasi o no whanga e ulu whale atuai tangata i le Union Europa e meisa i rātou e sosorane o no o vesinga ma le tūranga matiwa i sa e tūtutonu Afrika ma le atua sia. Wa whairoa Donald Trump o le ai loa e le ranorangi pe yeise marienga e taunu iai a Amerika ma Iran i te tonu o leise se fuluaso mua. Ma i loa i fo i pe ua taunu i se marienga pe o le a whao ngā loa ngā yoinga wha militeri. I le whonutanga le Board of Peace i Washington whairoa i Trump e yeini nai ngā ruenga pia whaatino ina ia taunu uai i se marienga ma Iran e whaatatau i rana porkara me niukiria. O whaaleo le te ena nisi o le vaenga o Democracia Amerika whape foi Republicans o ni ngā yoinga wha militeri e whaia ia Iran e au noa ma se whaatangana mai le Kongresi. O lo tinga ina se ri tarapou na tatui e se tangata se iturou i se taulanga whaatau la tātu i reitu i sauti se sifo me le pone. Wala awa nei leo le mō le Geelong po le afo le tolu i leo au nina nafi na wari potia to o lua talapou na vaia o fufusu i le taulanga whaatau ai si o mia se kolupo tangata na mata iai mai maasani i le to o lua lea. Ma watu e leo le tametite se furufitu tausanga ma manuanga ma sarumia ma se au penga ma ai ma avei roi le wharamai e tinga ai na manuanga. Pai mai leo e talitonu le ise ri ina fusu o sosora whaatasi e se uma maisi sa mata i le fusu anga rea ma o loo whaia pēr neiso e su e ngā leo ma le sa iria o ni mōri mau i le nei whaalawe ua ta tele i te tono Australia. Ma le tala muli, e talitonu le whaia onga le moana Pasifika o whaalongo tana umanga e whaato a whaasolo ina le lei ma tupu pēr le au pe a whaia talitonu wina tamata alo uma ma si itia le whaatino ina o lātou tiu te uma i le talonga. Ta wale Radio New Zealand wa whiriwhiria umanga tamata alo fōwa to o fitu mo le talonga ma le hurricanes i le poa nā nei Wellingtone. Wa whaia rea whai unga reri whaia onga ia wha malolo e fo inisi o ana tamata alo ma wha solo ai isi i le wha leo talu mai le talonga talu ai na malo ai le Fijian Drua. Sau noa umanga e iai la latou wha tuatuanga i la latou au atoa ma le wha moe tamata alo e whai masui o i latou lava o latou ainga ma le kalapu. O le to fitu foula o whasauni e mua i tonu mo le talonga nā nei e au fiai Israel Leota ma Moru Harada a le fosio aho, Fale Toi Penny, Simon Peter tole a foa, Lolani Faiva ma Conrad tole a foa. O le rio Samuela Moli o le a kaptenina le au ma o le talonga e whai Wellington e le te o le fitu i le fia nā nei. Tala ia le Radio Samoa mo le nei fo i vāiaso ia manuia tele le aluatu le whai unga le vāiaso wha soi fuaia. Moi tu amo.
It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau, pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisile Omega Cars. O le polo kalame o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tonga fitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa I whale mai e lua I Nandi Masuva I le atunu o fiti asiasiane I le upenga tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj. Ua mawhai nei o na whaata wantu top up le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I ona e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aise top up a le Digicel. Pe lafo ai fo I tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Radio Samoa tasi 5 tolu amo. Radio Samoa tasi 5 tolu amo. Whaape o na puniti o le la Wawa o le langi O le tingu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai malo I mata Fitilo fa I solo Wa le taua I lona loto So e sauia o le vainu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua le fia ai se fulu se nese I whaalawai A o se ato whangu Pela vai o se papa mafu A mu ia la sano Wa file mulo na masalo sano Se ia lo famai Uola wale mawhai Peu so e sauia O le vainu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai O te fifia lava mo le nganga whaafitai ia e mwese fo I le nganga e tumu le whaalalo. E toi whaatalofa mo whalofa ia te oe. I le nei fo I aso whareile e tau walunga iai ia le pola kalambe o le nganga ifo Faiva I le so.
Ia no fo le le aswa tai au. Ka ko si pale le no ua toso mai le tātou lau. Loi ia le tano ava. Ia awa fo le momoli ina o ipu o le aswa tai au. I le tano ava e te maua le sao. A o le so tawalunga atu ai fo i male au nanga. A le tofa ia fonga bua. Ia po le ftelenga fo ia se Manu Francis Ioane. Ia ele mwhaina halu. Io e nofo mai lava. E whaile ma tuli I ma le ma pōpō mano. A o tāpua I ma whaafonga fo I le atunu. I le tawalunga o tiute ma Faiva alo filima o le so. Ma loa fua ai lau ua maua. Paftai le lofa ma le anga le lei o le atua. Tau muli pea ia I tātou le whanau anga sala. A ia. Ai le ma whailava. O lo nā lofa le nā. Nā te whatupu ai le vāvenga I aso uma. I le whamoe o oi le pō. Ai whangu ma e te I mai le tai au. O na ma leifua lea ma fōringa I le atua. O le vāvenga ma tautia le nā. O le soifua lau le lei. Le soifua whaafowina I tai au uma ma le malosi. E vivi I ai le anganga I le atua. Ia ma whaafo I lona vi inga. Whatalofa ma le whaaloalo I le whaafonga tāpua I mai le atunu. Whamalofo I le ono sai ma le lava papale I tiute ma Faiva. Ina ua nganga e mauso le lai le tai au. Ala usu ma la seu Samoa. I so se Faiva ua masani hai ma tutofi I ai ia le atunu. Whamalo le ngā lue, whamalofo I le ono sai. Whamalofo I le whaatotoa ma le tauatai. Ai maise o le lava papale I ngā luenga sa whenga iai neiva I aso atoa. Tā walunga tiute ma Faiva, tātou se e atu le tāpenanga o le aso atai au, mō le sāpati o loo mua bua, ai vi ia I pēa le lofa ma le anga le lei o le atua. Ua ia whaatafa ai ni ao vale, ma ia whaamoe fo I le pēa ulanga vale. Lama ti ai le soifua o le atunu I le matui ma le mangao, ma le maa wha vei au. Ai ale so, ya, ua tepa ai ula, ba ua futi manu ula foi. Ya, ba mamoli ai lea le nganga whaaftai I luma o le atua. Whaatulou, ba whaatalofa I pa ia lasi, ma le tawhatolu o le vāndofo Samoa. Pa ia mamamalu wha le malo, pa ia foi mamamalu wha le anganu. A ia mawalunga se vi inga o le atua. E si e ana au auna, ne a inga sa le vi. Feoi o le langi, le paipasino le tala le lei, ma le ngā luenga pa ia le atua. Fata whaitau langa e fia, ai mai se so se tafa. Le ngata I New Zealand nei, o Samoa ma le atu Pasifika, Australia, Hawaii, Amerika, ia po whea lava o loo taa se ai le au whai ngā luenga. Ona o le tau wasuwina, o le ipu vai o le ola. Malo whai o le whaiva ia te utau, le au whai ngā luenga a le tua. Ia, o tātou tūla lata fo'i I malolonga le whai unga le vai aso. A oa mai o tau ta bam tina mātutua o le atunu, a whea tu fo'i mauta malawa, ma whata alofa mo lofa I a te oe, o whale o tangata mātutua, o le mauta ngase, ia po whea lava o lo tau si aise ta māmas tina matua. E tali tonu lo wha moe. Ia, o tau lava, o mea lofa le atua. O tau o le punava I ola ma le sosia le lei tonu ainga, o sili anga o ainga, o le sili anga o ekalesia, o nuu mafio anga mai tu malo. O lo ia te o tau ia whaamurianga, pe ai loa e I tātou le tupulanga. Ona, tātou tau mawhai e vane mai I whafo. E ama tātou marama lama le lei ai lea le oa ma le sosia, o lo ono nofo ma o tātou tamā, ma tina mātutua I le tele o le lātou whaasoa. Ai tātou tele o sa iri ia. E alu warakanga kai e mawhailonga fia poko leo. E alu warakanga kai mawhailonga fia poko leo wala. Ia, le nā. Atalo fai nisi o lo asia I tātou le nei wai teimo le tausanga, balanga mau mai I New Zealand nei, mai Samoa, mai le Pasifika, le uta wawai atu. E whai asito o tele o le whai ngā malanga, le fau mai. O ta māma tina mātutua. Lea na whaamanuia ina le tātou whinaunga fo I lea.
o le tātou citizen i New Zealand o tangata Samoa na soifua mai i le vai tau sapu lea whaakolone i tātou e New Zealand ma Peletania. Mai le aso mua Januari a FEB se lau luas fulman wha se ia o i le aso mua Januari. Afe iwa se lau wha se fulu ma le iwa. Tō titi a tolu se fulu tau sanga o whaila mi o New Zealand ia i tātou. Ia, ai ui o lea. Tālu sia ia taunu mai o wala tō telo i la tau le taunu mai le vai aso fau. Ia, e o mai ai o la tau tus fo lau New Zealand. Ka i nice a ea. Ia, watu le wha malo ma le wha fitai a tau tau nei o whanau. E tupunga mai sulunga titi o mātua nei. Ia, o leo le a tau nuu mai i Kiwi land. O la, tu sai o mai o mai New Zealand. Mātua tangata nuu lava o New Zealand. Ia, ai manea sa i o mai fo i si tofo i le tau le nei atu no. Ua lewa na te tau no o iai le whaamanuanga ma le sao le tonga ma le lato wai a te tau ai. O na o atu ma mai ma whiawai. E au noa ma le apalai ina o nei mea o visa le fo i tātou te vivesi i lava le temine nei. Ia ma le tapo i ngā pēe ma whai. O na tātou maua le nā whaamanuanga man tua fo i le uomana mai i tātou ia le whaamanuanga le lua tau sanga i whai ili mea le multiple visa. E ma whai alana e sa wai so se teimi lava. E au no malo to i tau whaatalitali e whai le application for a normal visa. Ia le wala u tātou toi whinau i le free emergency visa whaato a stampa tu i nei pēa tau nuu mlewa lele. I au ki lani. I tātou umai malanga mai Samoa ma le Pasifika. Ia. Ele o mai lopo feo o iai le nā whinonga. Ia a ua iai ea fo i sisi fai pule i tutolu o le mautafono ma le palemene o New Zealand. E avea ma sponsor o le winga le mea le nā e te tau o na iai se fai pule i tutolu o le palemene. Nā te tāngo fia ma momoli le mata upule nā le whonga fitalai ma tonu o le mauta. O na whaatulanga mai lea o se aso e whafonga i nai e avea o se private bill. Ia po o se tula fono fo i lea mai i se sui o le mauta. Ia, tātou whātalitani, ia te ui au te tali eina. Pe a le lei ma sa ole au wala e ki livai. Ia, ma whapena fo i on sa ole lei. Ia, le me te tau nā ngā iai. Ia, o da whatalofala ia le lunga le tātou api o fōringa. The Facebook page, ale Radio Samoa, ma le Gagaifo Faiva. Ia, whapea fo i le tātou YouTube channel. Uso matua whawhine o pa anga tau tino, whapena fo i lātou e langolango ina le tātou polokalame mai le asunga fua se i tau le as whareile o le Gagaifo Faiva. Ia, masu tōna i uma, e tasi lava. Ai tuli au pū le afe, maafe o tangata. E tau muli ai. Ia, le nā. Whatalofa fo, awa ia le teimi, o se a to ieni au palau vale, ma le au whai upusa, ma le au tau ai maa i lunga le tātou polokalame. Ia, au te whai atu, ele tau fia au tau. O mai mo pe i lunga. Ma wale tātou whai numera. Whatalofa ia te o ele palau vale. Ia ma oile whai upusa. Ai, tole makua, e wheo rono fo ia upu e le lafo mai. I upu au te tango, toi whaapulu, ma whaafulu le lei, ai whaafele lei atu. O, atana le lan. I tātou tala mai Samoa. I le tūlanga mātango fiolo i ai ia nisi o alumatama whanau o Samoa lo ngā lulue o ni Seila. O ni ali i fō lau i le vaavole o le MSC. The Mediterranean vessel olo o iai, tangata tourism, tangata ta whau i Samoa. Lea nā whea le tātou o tunu ui le aso lulu ma le aso nafi. Ea ma le ripoti la mai le sui fo i le Radio Samoa i pia. Le fionga le alo li i ia nganu ma le mana auta ngā vai a tū manu vau. E tusa ma le silia i le lua hafe tangata. Mai moa o turisi ta whau mai. Fatasi ai ma le toa sfuru ma le toa lima o alo matama whanau o Samoa o lo o ngā lulue i lunga o ni Seila i le vaale.
mai ele ngata fo lailina o le tāua lea ua toi fo i atu i Samoa le vaa wai e malanga i atu nuu SS o le langi ia a ua toi tau nuu atu i apia ia le maali ia ua maua le avanoa e asi mai ai na yuso ia matama whanau le atu nuu i o latou a inga ia te loa fo i lai mai ua matua fufula atu pa tupe a tama sao ia a te o vavai atu, wa po e mai le video, awa o so se vaa tele whapea, e ia me o casino o whale whawhia fo le i tonu, o nightclubs, ia o vavai atu, a we, o la o ilunga le au mata fo le atunu, ma nga ia ilo i me fo i me o casino omi fo i masini, ai waka alo mai ilo ma kuinga, ia kai le penga ku i ngi kupe kongole ole afo ole ngutu le masini ia ai pena ona omi ai no money te i fo le va ai ale atu no ia ai mana ia mo le ava no o to nga i lunga ia ma fa pena fo iona va ai le tele o le va aulo nga lulu ai ia lo mata ma fa nau ale atu no o vavai atu i lea soana lela. E mata utia mea ia tu la i mai. Ia tunu o laulangi. Lea so i le tai awana lela na po ea i leo masai sai ia le li i alo li Prince Andrew. Ia lea lo fasino ia Queen Elizabeth ia vapea fo ia le tua ino Prince Philip. O vavai atu i mōlianga. O tau se sila la iai. No one is above the law. E o lava i tangata o ai ngā tupu ma ngā whatau tupu. E tapu e umai leo. Awa soli tu la fono o le vānea lo walo li. Ma lo ai ngā tupu ma lo ngā whatau tupu. E te le whaalo aloai. Ma soli tu la fono. O ana le la foi na whaafalipui pui ai mo leo langa atoa. O le sa avema Palestine o South Korea. The rest of his life in prison, le tangata ingoa ia former president of the South South Korea, o Yoon Voyo. Le mea na whai le tangata le luafe luasfu malwha, taipe al mele na whai ne Donald Trump, le luafe lua se fu ina ua whamai ua whaia ina le panota le na man malo ai ia Barack Obama ia le nale le anka ton wal na utu tilo atu ne iai Prince Andrew o le teimi le aman tua fo o ia se li pailate o me o valele fo ia valele tau ale malo peletania ai o isi la molianga fasanga ya Prince Andrew ona olo o masalomia wa ia tufaina ni fa matalanga ma fa lawilo ni fa matalanga patino ile tulango le puipuinga o le saunga le mu national security o le malo tele o peletania ile tangata lele ua maliu nei le pisai Amerika e suafa ya Jeffrey Epstein tangata lea na fale puipui ona ua whaamaunia, ona winga mātanga, e whaia i tēnei ti laiti. Tu lau whaafonga mai le atunu, e te ua o le lua fesfrumaleiva, e mau atu. Ia, ua tau mai i tutono o lona sela, o le whale pui, taipei ala melen, o le whaatali atu le whaiunga le whamsinonga. Ia taipei ala melen na tupu ne ia pali i sia whigaul, i le whale pui tanu malala. Whapena umalala mena tupulu tangata lea, ona o lo maitawina, i te tonu o le vaenga le ta o le Epstein Files i Amerika. O lo o iai ngō tangata nei, tangata lawilo, tangata maululunga o le au milionea, whaatasi ei ma le alori i a Prince Andrew, i te tonu o whaila. O le su enga o tangata nei manatu, whainga, whaasoli tu la fono na iai. O le sofoi, na whaafale pui ai mo le lua se fulu ma le fitu tausanga. Ia se tasi sa avea,
ma Palestine o le malo Brazil. Former President Bolsonaro le ngol te malo. Oto sisila ya Samoa. Leaders, world leaders fall today. Ya le ala tatu te fatel tali wana faya foye. Donald Trump ile me ta o insurrection ile aso ono o yan worry. O le tausanga lua felus full. Lua felus full le na faya ina ile faya palota. Aile o ya ma se me o faya ya. Le oto e sawa Donald Trump toe manu malo mai le se faya palota le o lo tu la I mai ai nei. Ya. O naitala na mai me o lo tupu lo lang. Ai, a veo fo I mawhati te inga ia I tātou. Matulanga ia tangia mai ai. Le mea o lo tupu fo I Samoa la tau ia. Walewa na te tau na whale pui pui ni istangat. Ai le ia se mea o whaia ia. Ai no le tū maleanga I whanua le tunu. Wa pūni tia ai le malosi anga o le tula whono, the rule of law, ma le whaamsinonga. Wa lewan te tau kau I whangu lau li I e tanu malala. You know, ana le se noa foi le the peace and harmony agreement le ana sai ni le va o tu le epa ma le malo ina watu lai le safa pito e avea ma pale mia ulua I pale mia te maita I o le atunu fuma yana le foi le peace and harmony agreement na whatever foi na kalokangi si le fale pui pui Jere tau wha ali atua I ngō mata o atu I ngō tangata o lewa na lau munu ia e tele ia le ala ua tātou tilo ne forensic audit ma ua whaatunu ino le official lawyer sili ina ia tapena ma whaini mōrianga whaasanga ia I lātou lea o loo au mai I to tonu o le audit report, forensic audit report. Nau tau mana tua fo ina lote le tātou polo kalambe. Le tāno awa I le isi vaitemi. Po stasio vaenga lo whaitio ina ele fionga le minsta o tupe maua le atunu ae maise fo o le ofisa o le suetu sidi le atunu. Le fionga. Ia te o matavu I lei ataua tala le lei paunga. Whamai ai. O le tele I o tupe whaalu. Le ini li siti. Au lei ei ngō tangata. O le iei ngō tangata I sa ngā lulue ai I isi polo keti ia ma isi vaenga I o whela o iei li siti o nei mea whea o iei whaamamonga e mana tua fo I nā watu lesi a tātou polo kalame na taunu watu ia lesi vaenga la to o tele o seina ata mamai I le whao ngā ina o mea neo computer ma sui atoa I whaamamonga o nisi na maua e se toi ina, ia se vaanga o iuta ia le sa, ma ta whaingata. Wa tau ai I ai tanga la pisi o lo tumu I pepa. O anei pepa. Wa, mea na ta sui umo computer le vai teimile na. Lea foi na watu le tātou por kalame. Ina I tau sanga ua tūna iatu. Ina ua amato nei loa le whainga malo tuai o le ai, ua iai. O le e o mai le taimi e whaia ina ai. Mai ai le mea o le atu le mai. Ua whaafua se ia. Whaafua se ia o na to I lalo whaatope tope. I le whainga paloto le lua afe lua sifurma le tas. Aile I uma. Mana manatu. I le ise mea e whaie fua se mea I mea ia. E toi o mai foi. Ma whaafasanga I ma mea ia. E toi pule le malo. Ma toi teu a ia la tou mea na whale tonu. But it was a big surprise, and it wasn't a little surprise too. It was overwhelmingly, na tu la I mai le maro mena le no fai atu. E ia le mea e ese le whali I e olto ine o tulepa. E alua lava tau lolo na mawhau iai, I oso fo I leita ma le whali I matulo na fefe. Aisea. Ma o le ala fo I lea lai ona te e pea, ma whaatau te e pea. Ona, na te lei mawhauwhauina, o le a tupu se mea whapea, o le whaafua se ia, ona se ngia le mauli o launa whainga malo.
Ma whaatoi lalo ina lona whainga malo. Never imagine that. It was a huge, overwhelmingly huge surprise to him that somebody toppled his government. Yeah, and toppled it with what? With fashion. Ele tasi le whaipule malo, ele lua nufo, ele tolu nufo, te le whai numera. The majority to create a new government. Au tono nofo ne mamafo faule, upu leo te whai atu ai. E lai ona whaatau te e pēr le toina. Ma lai ona umi, whiutanga ina sa whai ina ia tu ua le ofisa o le pāremia. Tu ua le malo. Ma tu ina atu alo ia le pūlenga ma le whaamanuianga i le whaatutua i le atua Samoa ua tas. Io. Na whainga tā io, nā mea na whai. Nā sila fia le atunuu, le umi o na whaatalitali o le atunuu. Ana le au maia le polo inga le whaamsinonga. Ua lata ina aso e fast fulma le lima o lo o tautala ma iai le whaavae. E te tau wai o le whaatu lai se whainga malo. Se manu. E toe o i tu e whai le whainga palota. Yeah, anyway. O le mea le na tūla i mai i le nā vai taimi. Ele talafifia. Whaalongolongo atu i le saunoanga a le fionga le tamaitai. Minsta o tupe ma o ia fo'i o le isi sui palemia o le malo tuto tasio Samoa. The Honorable Deputy Prime Minister and also the Minister of Finance, le fionga ia Honorable Mulipola Anarosa Molio Ale. O le aso sfulma le fitu, o le masina le nei o Februari, sa whai ai le fono tele a malo o le taupulenga a Europa, European Union, e le laumua i Brussels, ma ua mai ai le whai unga. Ua mama a toa o na whaata ele ia le ngō Samoa. Mai le lisi uli fo i lea. O le popo lenga whapea, o lo te watu ni tupe ele elea i lea tunu. Ma o lo suluwhai atu iai isi atu nuu i Samoa. Ina ia alofanga i bale tongi ino lato la fonga. Ma isi company mai atu nuu mamau. I atu nuu ia o lo o iai o lato ofisa. Ma o le ala fo le nana whaatuina i le malo i le vaitau o le HRPP. Ia leo fo i atina e leo o whaingoina nei o le Samoa International Finance Authority, le SIFA. O te wawai atu pe lata i le tolu wafe mon tupu. Company ese mai i le lalolangi atoa. Leo o lo ua le stala o lato wingoa i to tonu. O le polokalame ma le tūtino leo o le malo. Le Samoa International Finance Authority, SIFA. O i le na tele na sponsor ai le tele o ta'alonga le tunu. Whaatupe ai ia le tātou au lokapi o le manu Samoa. Ia o au ta'alo, o au malanga a feleti si ngā mea mamafa o fusuanga maisi lava. Maisi lava ta'alonga. O le talitonunga la sa iai i le vaitau le nā waio o mai le amatanga o le paia inga le nei. Ma le paia inga lea na le i uma le lei. Ai osolo ma le tātou palota whaatope po le snap election. Le palota nati le na whaia ia au kuso ma September. O le tausanga lua fe luas fulma lima na sei ma vai atu nei. Ai ali ia e ane loa. O apoloka Samoa, ele Unia Europa, ona ua latu whaapea mai. Ia, o le mata upu e winga i le Samoa International Finance Authority, o i latu ia o loo na nā ai tupe ele elea, e au mai e company mai fafu. Io, o tau se sile,
tasi la le mta upulen sa no ia le fionga le pale mia le amatanga o fontanga e ta ua le ta ule leia o le ngo Samoa nai lo o le manu i tupe au mai company la nei SS siria tu le tolu wafe le o le stala o lato i ngoa i to tonu o Samoa ma o le tupe maua Samoa e maua mai ai ia o le lato le registration po o le pe tolu se lauta la le stala tangola e whaatele ian tolu wafe pe siria tu foi pe tolu se furu wafe foi company SS o lo o le stala i lalo le company's office o le sifa i tonu o Samoa e whaitau miliona ma miliona tupe le atunu ue maua mai ai ia la e whapea ia le Unia Europa o tātou le tā alo leanga o tātou talia ina tupe ele lea a company mai fafo e le stala i tonu o Samoa ina ia awai ne i tutongi ina ni a lātou tax po ni a lātou la fonga ia tunu uia o lo whamautu wai. It is in a form of tax evasion from the original country that they are based at. And secondly, it seems like Samoa is a haven and a safe haven for money laundering. O i Samoa, lesi fale tā mea te lea la iai. E mai e tupe e lea e maua i meo le whala au whasaina. Au mai tupe i le tulanga o a upenga e fe whaata wai i vao malo. Ia maisi lava. People trafficking. Whapea mai i e nanai a uma ona te tāmama. Ona whaata waila ia leo nisi o aseta o whanua o fale. Ona e moifo lea ua mamā le tupe. Ua mamā le tupe. Maua na. Ma toi fo ila ia leo tupe na o ia tunu ia e ona ia pisinisi ia le stala i Samoa. Ma faa o ngā le iai e whai ei isi mea. Atau tia. Ia ai whawhetai i le tua. Ua mai ale fono ale Unia Europa. Ma ua lātou tali tonu inai. E leo solia e Samoa se tu la fono o te unga tupe whavao malo. Ai maise foi o tu la fono alo ia o le whewhataua inga o tupe o le whewhaasuia inga o tupe. Ia ai maise lava o le loto i whale whavao malo i whewhataua inga. Ia ai maise lava o tupe lafo, o tupe whamomoli, o tupe sui mai leisi tā la i le tupe leisi atunu. Ia, whawhitai le tua, o le nā ua au mai le tali whaariali e mamā Samoa. Tā ua atu le ngoa mamā o Samoa. Nai lo o le lawe la vea aio i tātou. I nei mea, ia, se manu tātou te. E tau valea i lava le ngō Samoa. Po whea tātou te anga i ai ma whiutunga inga maisi. Bilateral international relationships with other international countries, we will be seen as not good people at all. In terms of our o le tātou reputation, o le tātou māramalama, I le handling o tupe. Yeah, tātou te le o solia se tu la fono o le money laundering. Ta wale na, ya, le o tātou. I loa le tāua o le mamao le ngō Samoa. Ona o bai leo se tala I le mata upu lea, mo lewa no nofo, ma whaatali tali I ai le au Faiva lo anga, ma le au fai miti, you know. Fe mai a le Faiva lo anga la uli ia. O le asolua o Februari, e tautau ai whango la auli wha maunia on molianga, toso, maloka I le wharepuipui tanu malala. O atu iai, le tau nuu se moe mitinga, wha pia fo ini walo anga sa whaia, eisi tama ito ina I sumu ia e whio ai nei.
Fa mai la ia lea. Wale whai e lea solua ala tō mai i lea so lea solua se fulu o le masina ne Februari. Lan mo tupu. To e sau fo i le tala. Mai le whaamsinonga. O le a le whaataunu uina i le so. Ai o le a whaataunu uina i le vai aso lea i le aso wharei lea solua se fulu ma le fitu. Mel nau te ofo ai. Na tala noa nei te ngata whai mai. E le toi iai. Se au wala ma se mafu anga e alaio na toi tolo, ma toi sanga tolo. Ma kolo kolo. Ko kia kau mo se moe kolo se si whātu whafonga le tunu. Whātu ai fo. A lea la o tau mai nei. Lana winga. Ei se mafu anga te tau. O amanatu ai le whaamsinonga ma le fionga i le whaamasino o loo wha malu le mata upulea. E tau ona toi tu watu i tua. Se i toi sila ma wa ai to toa. Ini vaenga o whai unga ua alo i ai ia le tamaitai. Whaamasino e tō lau i le aso lea. Alafo le tala whaperitania le masani o na tātou whaalongo i ai. Justice delayed is justice denied. O le omi ona toso se whaamsinonga ma se tāwalunga o sona whai unga. Ua tātou i loa le ai. O le nāfo i whaamsinonga e le ami o tonu. Ua te ena ai le ami o tonu o le whaamsinonga ma le tūlafono e tau ona whai ma ta oto le ai se unga. Justice delayed is justice denied. Mantua upulu na. Ea e tālu sia. Ia tilei. E o tua loi lisi vai asu. Ia e whamai lola ia lea. E dismiss. Tilei, dismiss and acquitted. E vai le pa u o i o le au whaivalo anga i. E ka se ia e pulo lo o ma feo i solo le awan. Mo so se me la lafia. Le tala le na le umla vatua ia te utau. Pea e tilo ma sila ma fai tau le lei. Ma manatua transcripts o mori mau o le tu inga fesili cross-examination of that day. We were all listening. Anyway, and some of us were writing down the transcript word for word of what was been said. Ia e ia la no mai foi isi tatou foi lipoti au mai e se foi le latou interpretation ma latou foi fa winga ina o mea sa fai tonu. Ma upul sa fa leo tonu ole. Ia. Ma tupu a tidi e le vevesi. Ia ai le faina. Le la tatu to yo ola i le vai aso lea. Ia peto e fai foi nisi valo anga nisi auli. Te o for kou fia va valo sole. Le wala o kolo fa kolu le mea. Ai mai ngai la ia. Ia le nala ia. E tala vave la va le. E se la atu le atu nu ua vevesi e fo i Amerika. Mantua Donald Trump ol plestene. DOJ, Department of Justice, o lo ilalo ilana vavainga. National Security, o lo ilalo vavainga. The military, Chief of Command, lalo vavainga Donald Trump. Saulo male Tax Department, Inland Revenue and Inland Tax Department, America, e lalo fo i o le vavainga Donald Trump. Ala me le na uto va vai asole nei. Na au mai ai se tasio newspaper. Le mata upu e winga. Ile la ititi o le la fonga e tutongi a le perestene. Po le aifo se la fonga na te tongina. Le tax fo le basari o le fai. La fonga a te ngata fai ngaruenga. Payee tax. Wa saula I lunga le whamtalanga le na se tasio newspaper. Ai fai taulo i ma Donald Trump. Le ilo lea Donald Trump o ia e ona ia le matanga ruenga lea.
tanga luenga tangata lau tele o le au whainga luenga ma le au tongi la fonga. Ita lo ma le tamalo wha mai. O ai na whaia le lipoti lea. Na fo lava Donald Trump matoe su lava ia. Lana lava matanga luenga. Alona whainga malo lea olo iei nei. Ai se iwhai mai fo pe 10 miliona, 10 miliona, $12, 5 miliona lea ai. Donald Trump has sued his own department, the Inland Tax Revenue, with over $10 billion. Vai la, tu sa ole settlement la le umana o Donald Trump. O ni fa o wina se fa msinonga. Ole settlement, tu sa settle lava ia lava malana matanga luenga. E ole le la va tu tai ole. Le account e luane ia. E luane ia le se fulu pilion. E o tu si sile la ia. Ave ese Donald Trump le healthcare system le sa fa le Barack Obama care. Ave ese le na. Tau fia ma social security. O na isi tangata. O lona winga. O le matua. Tau fia tupe aluanga i universite. Tau fia le telo tupe sa tau na alu le por kalame fo leo food stamps. Tutuli tangata whainga luenga, ti poti tangata whainga luenga, tu salava po tangata Amerika. O le mea le nao leo tūlai mai nei. Ya, na ona whamatala atu. Se i outou sila fiai. Walanga lai whanongolongo mai fo ile tō tele ale au supporters a Donald Trump ia o tangata Samoa. O le fi la mi o Donald Trump leo fai. Ai vavai atu le mele sava vali ai solo te le to a tele o tangata i le stete ma le stete. O le whaangaina lawe Donald Trump la tō i o le National Guard whapena fo i matangata ne o ICE officers, immigration officers. Mo tō tele tangata ua maliu ai. Tō tele tangata Amerika ua maliu ai. O oro le te mo handcuff oe umana handcuff oe, ai te le leu sustai, ia pālo mo se pulufanga ia o ia. Talo fai, ia, o mea le mafau wina tangata, o le atu lai mai, i le toe saufa alua Donald Trump. E la vavai atu le nei vai aso, ia e mai se fo i mea lo tu lai mai tono le tatu o tino. Le ua o lava ina ave ia le tangi a le HRPP ma le lātou mata upu i le whaamsinonga o le lātou tangi mua. Ina ia tali mai le whaamsinonga i le tūranga o lo whaatino ai ia le tōwhia ina o teitei whono o whono whaavai ia ma le sa ilia o tangata whainga ruenga e to o lima a le whono whaavai. I lea whono whawai, me lea whono whawai. Ia, manatua. Pei o na tātou tala no ai. Ia, o le awhionga lava i le li pānamia. Sā ia whaia, ma whaata oto mai whainga whawai fau. E le toi o kometi ai. O na tuu le towhinga o le teitei whono. O le whono whawai. I se whai pule. Na manu malo mai le whainga palota. Tau no la auli. O tau ia no mai le palota. O le pale mene i tia whau. Se eia ina i le whola mawalunga le na. Tau te le toe umia le tofi lea. O le teitei whono le whono whawai. O ia le whawhena whai. Ai lau tutongi o oile. I le pale mene. I le tofi whawhai pule. Te sau ai malesi tupele i pea vea o se sui o le komiti wha pale mene. Ai toi sau lalo i ai le tuai. Ma tupe o le paketi o le tasi le piliona. Tasi le miliona. Leo le a wha popo i 2 piliona. 2 miliona i le tausanga. O le ala le mea leo le a whai. Ia. O te loe lo tea i se teimi. E le o toe mamau. Ai, o lea fo i la ua toi whai o i malesi tangi. E lua i mta upo le HRPP. O le tau fia fo i lea. O le wha matu watu o tupe o le piliota lea.
mai nei se tau ia iuni. E tasi tesi ma le 8 miliona. Ta ofi ai foi. Awane tu fase tu pe tua. Ia le ala umana sao noa le fionga le li panemia. E le se tu fanga tu pe fai e le vai aso lea. Na sa lus fufitu ma. Ona o le aso leo le whainga panota la iti ai tu ma lo. Mai singano lua. Ia masafa tas. Ai umalo le whainga panota la iti ai tu ma lo ia. Ia ona tātou walo lola ia le tufa tātou tupe. I le aso luas fumane van. Mao le aso muli fo le nao le masina le nei. O February. Ion. I se le tele o le ngau sa awa whamai ana whapea e tufa le tupe i le vai aso lea. A o le vai aso fo i lea. O le whainga whiriwhiringa o Palota Laiti. Ia e ono mōria fo i le malo. Ma o atu ai fo i nisi tūlanga le mana umia. Ona o le a sori eri tūla fono o whainga Palota lua fes fulmaleiva. O le whātou sina lava le nā mea. Le lau kaput o tāwhi. Le ite tūwhanga tupe on sa i mai tātou. I le tātou ta i se lau 5 tā la leo le atufa. I le vai aso e umai. Ia le tātou Palota Laiti ai tu malo nā e lua. Ia, a le si foi tala e mali ai. Awa o le so, na tuu e tau o na lau ai foi le unga o le whaamsinonga whale a li tasi i le vā o le fionga i atu i loma la meko. Ia, whapea foi le fionga e le sui panemia. Ia, po o le panemia foi ma le minstao ngā ruenga te tele ale malo. Public Works and Infrastructure, le fionga ia toi lupe. Le lau le mō mistala. Pe i sao mo le alai, ona le whaia le whai unga i le so. Ia, tātou nofo. Ma whātali tali iai i nā vaenga e pei ona alo atu iai le tūtino le whaamsinonga. Ia, whapena fōi ia le tūtino. O le ofisa ma le komisio whainga panota. Wawai atu i le ripoti le whaamaumonga ma le ofisa o whainumera ma whaamaumonga. The Office and Bureau of Statistics, Numbers and Statistics, o le tūlanga le waiai. E numera tasi ma aisi lia lava New Zealand. I tausanga uma. E tangata tā whawhau ma tangata e anga I atu I totonu o le atunu. Ia, ona so mai la ia lea ma tangata mai Australia. Lono winga, o tātou ia nā malanga ili tausanga na tenei. E valus fulma le whā awhi tangata Samoa. Na malanga atu I Samoa le tausanga na tenei. O Australia, whā se fulu ma leono. Whā se fulu ma leono. Ia I la tau na malanga tuai, soa tuai la ia lea Hawaii, ia le malo tele o Amerika, whapea fo ina I o tātou uso mai sua ma vai whanua. Ia po o le motu tele, ia tutuila ma manua, ia. Ona matua whaela sto tele o tātou, ia wa tātou te lata I Samoa, ma e ia le teimi e pa uwhapo se e le pasese, ai tupu mai ma le whalawelave, ia le mele nai whai. E lei ma seisi e nofo le lei. E o umalama. Ia, o le tō tele foi la I o tangata o lo malanga atu I Samoa, mai New Zealand nei. Ia, nai tō te si la fia le lei. Tele le oa ma le sosia ma whaamnianga sa atu. I lo tātou o tunu. Mo tātou ainga. Ona o le tō tele o I la tō ia malanga mai. Malanga atu New Zealand. I Samoa. Ia, e watu ili whamalo le lofa, whamalo le tautua atunu, whamalo fo I le aitau malele. Ma le anga le lei awa o le tele o loutou sao I malanga atu I Samoa. Whai o whalavulave o ainga o e kalesia o mafutanga o nuu mai tu malo. A o le tō tele fo I o I tātou I nei. Ia, o lo susu e le whamalama, ma wawa ai atu,
e pei o le isa rā e lumoni I lona nu umo na tangata malafo tuale tupe. Le ai tau malele na o leo lo whainei. Te le I o le sao Samoa. I lona hanga le yatu. Ia I la tau o loo wha muri mai o tātou lau whanua ma ele ele. Ia ai ala I o le sao I matau ma le tau o tele. O I la tau o loo malanga mai. I ngā luenga whaavaitaimi. Regional Seasonal Employment Scheme. It's a huge contribution to our economy. Esel tele le avanoa. Mawai le manuia o Samoa. Alu le tupe whasuia I mo Samoa e nofo le foreign exchange I tutonu o le tātou foreign reserve. Te unga tupe le nā Samoa. Ia tunu I whafu. Lea ua toi whaminute o na tāle o le itu la elima. Lea tātou wō I le malolonga. Fo I mai. Ia, masalo tātou telefona mole. Teimule muri e toi whasalawina ai. Pea whai o iai ia se au nanga na whaatino mai le so Miriama po Maria Lalatoa mai au se tālia. In this update, the arrest of former Prince Andrew Mountbatten-Windsor is expected to go down in history as one of the royal family's biggest bombshells. The King's brother was arrested late last night and released earlier today following allegations he shared confidential information with paedophile Jeffrey Epstein. Mountbatten-Windsor remains under police investigation. UK News presenter Enda Brady says royal experts aren't overstating the significance of this situation. As Andrew Lowney just said to me, he believes this is far bigger than the abdication crisis of 1936. This could bring down Charles. Fire and Emergency says its response to a blaze at an Auckland school has been relatively successful despite the strike. It received an alert about the fire at the Northcote College Sports Pavilion at 12:17, with the commander arriving 12 minutes later. It occurred during the 1-hour strike by unionised firefighters between midday and 1. Assistant National Commander Ron Devlin says no students were in the building and the fire is contained. One building, in a relatively small footprint, nobody hurt. Everybody evacuated. Regardless of the challenges that we have in these times, it's all worked particularly well, I think. Insolvencies are at their highest point since the global financial crisis, with 3,100 businesses going under last year. That's an 11.3% increase on 2024 and the highest in 15 years. One person is being taken to hospital, Christchurch Hospital that is, in a critical condition after a crash on State Highway 73 near Arthur's Pass this afternoon. The road has reopened to a single lane. Grey's Anatomy and Euphoria star Eric Dane has died at the age of 53 after a battle with ALS. He was known for his roles as Dr. Mark Sloan, aka McSteamy, in Grey's Anatomy, and Cal Jacobs in Euphoria. That's news. In sport, and the wickets keep falling for Wellington as the Firebirds chase 350 for victory over the Central Stags in today's men's 4-trophy cricket elimination final at the Basin Reserve. A short time ago, they were 105 for 7 after 25 overs. The Firebirds scoring at just under 4 runs an over, the required run rate now above 9. The Wellington Phoenix men's coach wants to rally not only his troops but the fans ahead of tomorrow's final New Zealand derby against Auckland FC. Giancarlo Italiano says they're due a long-awaited win. We're not going through a hard time, but things aren't going off the park like, we'd want. A dropping crowd and position on the table is not great, but we want to give something back. This is the best game to show the fans what we're about. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Wafia ailome, wafia ailome. Lome, 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 lome. Eulupolome, eulupolome. Lome, 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 lome. Efusu foilome, efusu foilome. Lome, 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 lome. Sawa, sawa, lome, sawa, sawa, lome. Lome, 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 lome. Tafamaya
mata le vave au Olo me ua alu e tafau Va ai se tagata ua vela o se ti E inua I sana I puti Aole matai ua tilo tilo mai Fea e alu ia I le taule ale afa alogo mai Le ase mea na e sauai Lauto fa se fa amole mole O italene I olo me Sina fa lawa se italiane ai Lo tamanava ua mole Sole sole lo me se ua auga tete Foliga pe io se panikeke E sa umua muave o ua fuvae Toe ave mau se vae E mastala lo me ua mastala lo me Lome 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 E lo tu foi lo me lo tu foi lo me Lome 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 E mativa lo me mativa lo me Lome 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 Ole uso lava lo me ole uso lava lo me Lome 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 Mali e lo loto telemo e tolo O lo melene e ulupo E ai le si lo me e no foi uta O lo me tonu la valena Lei atali la uva ai Oleana e sauai Tagi fa lululuga ole mago A o fai la utatalo Le ai toina fa ataliea Ua e sasiea Awa te vave au fika gaefai Te ai pole si ai Tata ulava na iloa Lo me mai au te alo E ai le lo me Samoa O lo otagi peisemo Ua mawa nei lo me ua mawa nei lo me Lome 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 E ulupo lo me e ulupo lo me Lome 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 E fusu foi lo me e fusu foi lo me Lome 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 E sawa sawa lo me e sawa sawa lo me Lome 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 Hey, ha, shake, shake, chino. Lome, lome, get back, chino. Hey, ha. Walter VLD. Hey. Pese fa apaleni ai lauva alele awane ie fa atali le talofa ban o ai le tali va ele fe ela le ta amio ane itipu ai o se fa la lave lave e va mai o e awale popole se tu malo ale fe e amole lue lue e o se mo ise ova e se lue lue tu ai lue lo ile fe e tu ai lue lue ma e tene mai ile pese tu ai lue lue ale via da ole fe hey. 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 Okau esa ele to fire foi fe esa utala le anga etele imawaina la umai le sa wanga ngaina ono saila ya lo loto ta eva veva lo ile fale olo mai su e mai se ta la fai ve va sa mai lunga lue lue le io se moi se ova se lue lue tu va lue lo ile fe tu lue lue ma e tene mai ile pese tu lue lue me te via me le fe o fa solo si le mai la ala hanele ala tele se u alo olengi malenga wale lo pe ai se ai kamai lo amale longo fe pala le ua poco poco fa
a popo. Eleni, Eleni, Apalai, finally, Shile Manoni. Eleni, Eleni, Fakale, Shile Manoni. Finally, it's a fire. Ya, toe whaatalo whafo I a te oe, ma whaamalo atu I le vaenga muri o le tātou polo kalambe o le Gagaifo Faiva. Ia matau walunga I ai I le nei fo I vai aso. Mo le tuai le whaamalo ma le whaaftai I ngā luenga le lei o lo whaatino. E le mamalu o le tātou tunu o le ngata I Samoa. Le atu Pasifika o lo o alala mapapa o I isi mamalu o Samoa. Ia ono tofinga whaale malo o a o onga o ngā luenga. Ia ma ua mau paolo foi le tele I le Pasifika. Mai se le nei atunu o New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika, le atu Asia, whapea foi le atu Europa. Whatalofa foi whapitoa lava foi le uso ya moose. Moose ma le whasoa. Mai ina I Malaysia. Ioi. Whatalofa atu le na foi uso. Ia mai se foi siana ia foi tau mawhainga. Alo loto tele balo fo ile so ni mai ile tato fi naunga o lo fai nei male au ki Apollo tato se e fo da Mildura o lo ia ile uso ya Sam ia malana fala fofola the mat the Samoan mat malo tip top for the top tip man for the tip top man for whatever you call na ia le uso ya Sam ia ma le langa ina fo o lana fala le uso ya le lua ia li isua Andrew ia fatalo fatu fo I Salt Lake City Utah ia malana fo I tau mawhainga ne fionga le fatonu o le tato lupe falele ia male siufonga le tai au fo le sunga atu le epa whaaftai li o sua ia malana pa anga tō tino fo I o lo o whaatino fo I sia la ua ngā luenga matau longo fo I le tunu fatalo fatu le usunga tu le epa whaaftai le whaletua ia soli ma le no foalo ia mauto uma lo la lango iai I lea fo I polo kalambe taua le TV Samoa I nai San Diego le uso ia tu le epa ia whapea fo I auto uma lo o lango ina ma wha longo fo I le tau longo a lea fo I tamali ia masia latu ngā ruenga ia ele tu tau whailo le vai malai ia le telenga ia siata whapea foi a siata ma le ataua ia ma le fionga le ngaftasi a fui maono anae Martin anae ma le latu foi tau mawhainga le uso ia manatu le lei ia wa sau le lei ia o manatu le lei masau e ma manatu whaale le lei hana mea tau ole ata ma le fia e nguingu mai le winga manatu le lei ia ma fai mai e a fo inga nga me kukui mai ai ia si awari
Ia, oi isi te ngate tate ata fo i lato ti finga. Oi o le tautai pal mata pal pala. A loli le o le sai fo i se autouta o mwhainga. Mai se le fionga a fonti le turisi Samoa. Ma ana fo i ti finga ma na eva e vanga. Ae, se o le maalie i o merna i le ata fo i ma. Pe ata tau whasoa i fo i. Ta ua le lei. O le tasi o le itu lau tātou te pepese ai. Whapena foi o na tasi ia le foi upu tātou te pepese ai. Ioi, o le tāu o le na male malosi o le sāwali tātou te momoli. Pui foi i te itai o le tātou malo. Ia, mana whainga whawai e pei o na matua le maadidi e le au ki Apollo. Au e whai o le ata lava le bea taua. Ai a momoli le tāu o le sāwali. Patalo whai le uso matua. Big brother Hans Webster and his lovely wife, the children and the family in Perth, Western Australia. Alolo on side. Ia tu titi ata no atu lau pusa vai I le vai aso lea. Bueno. A fionga ai o lupotea John Roach. Ia ma le whaletua ia ula. Ia ma lo whaftai le mafuta mai. Ia ma lango mai fo I le tātou pola kalame. Ia ai le ngata I le nā. Whatalo whatu I le tamaita I le tua fine ia Ainsley Birkins. Ia. Vai whaftai le tua. Wa maula avanoa. Ia eto e whalongo atu ai fo le siu fonga te mai tai. Ono o manuia o ia malana whanau, le no whalo ia masiona to lua male ainga. Awhitai, io o maua le fsota inga. Ia aile ngata fo I la ilena. To tele nisi o lo whatino la to fo I podcast ia malato fo I polo kalame. Ia malato langulangu sua pea. I le tātou wha moe. Tinei ai le au tutuafi. Ma tinei ai fo I ma le au ti Apollo, ma le au tau whao soso, ia ma I lātou uma ua le ai se pā popui. Wale lopo whiala whio so I ai. Ai, e le tala mali e tau walunga, e le tātou polo kalame le so. Sa u whanongolongo atu, o whapea mai se tala a se tasi o to ina. Le ataua. Mwhaiona e walau mai, no walau atu le iai whai maila na tala I atea. Te le lopo e whai tau I le tusi e le li ile nao o stamaito ina nao kānata o whātu la le tusi. Whai mai, na whai mai o umana tusi o ile afo ile pāle mi o New Zealand. The Right Honourable Prime Minister of New Zealand, Christopher Luxon. Whatu o ye lasa u kopi o le tusi. Whai mai, ele ia le whaina la fotu whao se kango e kope ale whaitau nga mai I atea. Ia ona whaitau mai lola ia lea o le tusi. Whaatope mai lava story. Ina o whatu ai manea. Se mai se na ona o tilo e. Ele sisi fi whaitau le tusi ele na vasi la touia. Ai. E iai le tāua leanga o lana ia ta tau le na. E whaalie lona whiringalo po oia tusi ai pe tusi au tale lola. Pe ona whapea tu loa ia fo ia Luxon. O lea mea nana mai ia o le mea la le fole le ai whaalu whapea I tua e Luxon le ona lai loa le lei le pale mia. E le te tau ona whaalave lave se te ngata e fuafuanga te itai o malo o uma na whaatulanga ma whaawasenga. I la ulna mai tau lai ile tusi whaavale valea le te mai titi le na male anu whale o le mea lo mana oi whai. O whanong tua, ua tusi ile pale mia o New Zealand. Ma whaatonu le pale mia o New Zealand, aua e te alu I la wasi singa le na o loo fuafua e te malanga ai I Samoa. Ai whai loa I male fionga le pale mia o le malo Samoa, ono mafu anga nei. Ioi, mai vai pese whaafine whai te tala fo I le ngutu. O le ale mea o le alu I fua e fautua ina le pale mia o New Zealand. Lai ai ia pale le au fautua. There are special advisors to the Prime Minister of New Zealand to advise him accordingly. E le se mea o le a whaala lave I fua le kama I sumu la touia. Ma whaatonu atu le fionga I le pale mia o New Zealand.
Aua e te alu I Samoa. E whailoa I male fionga I le pale mia o Samoa. Leanga o lai ai mo lianga whaasoli tu la fono lo o. Whaae e ilunga o le ulu o la auli. Ale mali toa. Sei vava ai. Ai le ula tele ole kamikiki. Ia le na. Ole ano fale la le na. Ole u te ilua. Ole fale velave. Fale velave. The letter's content by listening to it. Fale velave malanga le pale mia o New Zealand Samoa. Fa matala I le pale mia o New Zealand. Ia pe no vatu pe se fa fine fa te tala fo le lengutu. E winga I molianga o le pale mia o Samoa. Le sunga lauli le maria to. Ma famsinonga o lo fea ngai nei. Ma le sunga lauli le maria to. Listen to this. Le wano fa fa tonu ia le pale mia o New Zealand. E a fo I awole ar. This is, I think it's intervening with a diplomatic relationship of a prime minister to another prime minister. You know, and he forgets, Canada forgets the relationship, the bilateral relationships in terms of international bilateral relationships between the two countries, the independence of the sovereignty of both two countries separates. You know, ese tulanga tutotasi o malo ia lua. E mo I lango e New Zealand, Samoa, lango mai Samoa I New Zealand, ai tutotasi matu maoti le whainga malo New Zealand, mai le whainga malo Samoa. Mai le eifo sefe au ase tangata. E no fo ye fa la vela ve. Si vanga ole mena ole yata ole tangata. Au le meu te fa tu nei. Tinga no loa ma va ai atu e fa vale tele. A olea wonofo se tangata fa leanga se pale mia o lona atu nu I se isi pale mia o le atu nu o le no fo. Yo. Le mele ta o le fa Britania. A trader. Ya wai upo fa I to inga tangata fa pene. You have betrayed and you become a trader. Ai afa sa mola upuna. Ua tutusa le lei ma le mea na whaia e le so o fo I lea le apostolo o Utah na whaia I lona li whaola o Yesu. O le mata ngā o ria mea ua whaia le nei tangata. Ia, o lau tala le nā ia te oe ri kānata. O se mea sili le nā o na mātanga. O le manatu fa sili le na. Ai e te lole le wo mana fa tulanga ia fuanga ale pale mia la to ia. Ia male malo fo yo Samoa la to. Wai te fiu te tusi atu. Now na tango ale to ina numi le mea. Ai su se me fa nga ia. Luas full minute what ai le tu lai lima. Te tono le nā ua tāwalunga ngā luenga foi matiute ma Faiva le tō tele o nisi, ko loki le card, sign out, a mataloa na sa vali loa, e a foi o nisi e no folata lata el falwhi ngā luenga, ki maa kua e ngā mao, taunu o el fale, o nisi foi e su elifia tu le awala, o le pasi nisi, o nisi foi e a ngā ia tu le fo afi ma le train, ia, on sa I lunga le ala tele, o le taimpisi le nei o le awala, ia, mai, e voi le taimi e o so le fe ma le papa ma le ono sa I voi o le stangata. Ia, ma fa penao no tupu ai fa la velave. Fai ma li lo sa I lunga le ala tele,
tau nuu manuia ai mai se foi to tele le whanau o le nā ua tu ua foi a onga i le io o lava i le whale tu ua vanoa i kolosi mano whanga i le lata i fo i a onga ina ia malutia le soifua o nai o tātou whanau e whapena fo i a te oe tau nuu manuia i nuu maainga i a whapena fo i tā penanga i lātou tfia whamalom whaftai i le ngā duenga o lo whaia e i lātou o lo o waaia le loto i whale domestic duties at home nai tamam tina matua ia ai mo se fo ia i lātou o lo whale matausia ia le loto i whale o le ainga ngā se senga o tau mafa i le tai au a uli ba le afiafi e whaatali ai ia tamaitia onga e maise o i lātou o lo o whai ngā ruenga matu le whaamalo ma le whaftai i nā ngā ruenga lei se o tō fine o 14 o ma Erolini ia o lo whea ngai ma le tausinga o si o tātou ta mamatua le fionga ia masoe ia whapena fo ia tui mawalunga ma li e yo le tātou whaamsinonga i le aso nafi whaamsinonga o le sa ili o le pule o le swafa tufunga i le isi tu pai lea o lo iai i tātou ia o te le tau whai atu tua manino le lei ia whaamsinonga ma le au whaatonu i le tula i atu o tupai fofonga mua o le vai maunga namu lau ulu whale a whanga hawa i le vea ma le fionga i atanga loa matua la whai tele i le avea o le mori mau i le neitu se fulu mon tupu i tu o le whaamsinonga le aso nafi la le me o tupu vai atu le pa ia o le whaafonga mai o le tātou awhio anga a wā tofunga ma masoe ma e mamalu o ainga o ma vaenga ai mai se fo i le leu soli ma le mamalu ia te oe le pule vai singano mea nā e leina whai atu i le tātou ai tausi le file mo ai langa lava e fia o i le whaamsinonga lea la o tau tilo ma tau whaafonga fonga i le mele o ne iai awa e ta apele tātou ai ngol nā o tau sila fia le leile meo le au o iai i le masina fau pe au o na lau le unga le nei muli ta i le whaamsinonga i le tala tu sia a toa mai lo na ulu se io o yo na iu mai le iu se io o i le ulu o la le me uia na usau no mai ia whaamasino ma leu whaatonu o tau uma iana te i le tūle nei na uwhai atu ia le whaamasino ele mana o mia le ngasu ma o tau mai ma o tau meo whasi ngafa e tono o le whaamasino le nei na o uwhai atu la le mele nae lisi mea le u pau le mea ta ili le avanoe o mai whai le tala na o sila le tapua inga a le tu malo ma le nuu atoa le tu le na le i atau o savea fesili le whamsi e tau le ngafa o le pule o le tufunga tau le ngafa o le masoe maua le ngafa i suri o whao suri asi suafa tupai ma le suafa la whaitele la la lisi mele banaoi o mai e whale leile ainga awa ele o inei o tau na leanga e ala na whaiatu le tala lea leanga e ti ngā mea na lalafo mai le teimi ua tuanai e ti ngā ai lea la na whaiatu lo tātou wola se sa ili le pule o le mea ia wantila ia lena le na whaiatu whamalulu atu le tātou ainga ma le tātou nu langa te tau no o se tala le mata upu lea e whai ma whaataita inga ma isi a inga uma o lo whafonga mai o Samoa o lo o iai o lātou ngase ngase o a inga o lo whengai
I le ngata I whanua, ai whapena fo I langi soifua o suafa mangafa o le tātou ainga. Mautou ainga. Na ono au whapena atu. Ia, ai whatatia I lola I le na, o le a tātou wō iai. I le aso I lau ai, I le ungo si a tātou mensi. Ia, mo te tau o le lofa fale ia satu ia maa. Mautou I loa le leile mea le a o iai. Ua uma na whaatata mai. E le whaamsinonga. Le whaamasino ma le au whatonu. O le ua lua sifu ma le ono minute ua te ai nei ia le itu la e lima. A moe moe, ia, o lo o manuia, ia le tātou o tunuu, ia e mai se fo I ngā ruenga o lo o whaatino I Samoa. Leanga o le teimi al nei leo tautala tuai I lunga o le siu fongo Samoa I Aukilani New Zealand, I le radio Samoa sifu lima I watolu a mo I Aukilani. Le tātou Facebook page, whapena fo I ma le tātou YouTube channel. O la fo I e ta tangi I to tonu o ta vale o le tio I a inga, ma so se nuu mafiuanga mai tu malo uma. Ua ola ai le tātou siu fongo Samoa. Ia pia, FM 106.1. Whamo tasi o ono tesi ma le tasi. Whatalofo I le uso ia whono maitu o stasi fo I o uso nei. O loonga lue matautua. E le ala leo le talofa whamo I Samoa. Stasi o ala leo sa o iai le whatuina. O le tātou original 98.1 Radio Polynesia K-Magic talofa whamo. I le tele o tausanga ua mawai. Le whanau mai e isi stations ia. Wa ngā lulue ai ia le tō tele. O tamali I mawhailaunga. Whale tua matausi. Tama whanau a Samoa. I to tonu o le ala leo lea. Ia nā whailai whalongolongo. Whamai whono mait. Woita whiwhi. Lea taua. Oka whapeo lea te I nei. I le whalongolongo atu. I le pora kalambe lea o loo whasau. Whapeo lava o lea te I nei. O whatu lea. O le tasi o ono le nā. FM, tasi o ono tesi ma le tasi, FM 106.1. Ia o lea sa trial atu. Ia ma whate itai. Po le ale le leo le reception, ia ma le kilia. Mai pule ono I sa la whai I se o I whalea lupo, le matamatangi, le va o fonti, se o I ngātai le ainga le tai ma le whale manono. FM e matau tia le kilia. Ia whapena fo I no la tulo fo I test. Ia no utau nu al mla valele punga lo el fo wili kilo ma le tavale. La le mena sau. Sau sa o ala e tala no atu seu manu ma ata e atu seu manu ilisi I tonu al tavale. Ia na whapena la ia lea. Na ola ia whapena. O whea lava ia ngā iai. O I tua. O I sauni atu masola ua ma le anoa maa. E matau tia, le kilia le lei. Alalana, whatalo whatu. I leo so ia mau hunt, ia po kota fo I male whaleo. Tase vole por kalame. E tau muri ai le tō telefo I le atunu. Whamalo atu. E le taxi stand le I vaitele, ia o lea olo I ai le tō tele. Leo so ia mau hunt, ia whape fo I le tō tele uso ave tavale o lo iai. O I nai le laga, whape fo I la tau I le manga wha lea o lo o I whato ia. Ia ma le la tau fo I whale tavale na. Le taxi stand I nai whato ia. I lunga I vai vase. Whaafsanga I tonu lava. Ia ma le gate a le laumua o le kolisio Samoa I vai vase. Ia, whatalofa fo I le taxi stand na ale Island Resort I tau mea sina I mota. Le tofa ia moausa ma le tele fo I ave ta vale lo ia na lono inga. O le tele ia ma le vave ia o na whalongo ma pick up e tangata. Ia le tā ua fo I o lea o nanga ma lea fo I tautua. Le tula mai nei, o le maua I fo I o sei unga o le whamsinonga. I le vā o toi lupe ia whapea fo I
le sunga ia la meko, ia po le sunga fo ia tui loma. Tātou nofo matalia lea mata upu wau teiloa. Pe umalawa e lau fo i le unga le mata upu lea. I le aso luas fu malfitu, le aso fa radio le vai aso fau. E tele la ia fai unga. O lea tātou tālia. O mata upu nei na tāngu fia e le wha msinonga. O le mwhai ona mo e ise i unga i le nei vai aso. Ia. A tonu e ni mafu anga tā ua. O le mwhai e ona wha tau nuu le lauina o whai unga a wha masino. Ai tātou se e mai i le tāpenanga mōle whainga palota la itiria o lo loma nei, whainga palota lea. A vaisi ngano lua, whapea fo ia whalea lili tas. Tā ua tele le nā mōle tāpenanga mai o la ulava tala le nā anga i ane, e tilo i tu malo. Tilo i whaamanuanga uofo i nātu ele malo o lo tū le teimile nei. E moni e whapea ele o a le langolango ina se whainga malo ele eise tupe e te mau. O taltonu ele i eitu i valea ele whainga malo le fast, whapea fo i le whatautenga le fionga. I le ri pan mia. Na paua me i au te wawai tune ian. Le mulmulita i whainga whawai. Mulmulita i whainga whawai fau. O umona whata oto mai ele fionga le ri pan mia. Ia, ona while mū leo o me ume taun whai. Mai, na whau umana watula prediction, ma la utilo e winga i lei unga le au o iai, e toi fo i mai motu pua, vai singano lua. Tau avele tofio le tumano. No doubt, o tala sa o tala ndalu o vatua nei. E rei nisi e fio e langolango se mea le o mai ua mai se tupe. O le mea le tofi e le a reto ma le manai. Mau mai e ia whamrianga. Whapena fo i le tu malo sa fatalua, sa fatas. Au te tonu fo i. Tulau. O le mea lava le tas. E wha o popo foi. E whai numera o nufoa. O le wha tuatua i le tua Samoa o tasi i lea foi i tu malo. Ia le na, ioi. Le mea tātou talanoa i ai, mananau, lango i ai, ma wha tuatua o taltonu o le mea tā ua le na. Ma o se whai unga le lei foi le na e te tau. O nā ngā i ai, manatua. O loutou tofi lea sai le malo. A whaila o avese le tofi o no le tūlanga o whaamsinonga o whainga pānota. O le tātou sini au tū fo i le nā. O le tātou sini au tū le nā ina i toi manu malo mai ai. Ma toi au maia seisi whaamrianga o le tofi o le tu malo mo i tātou. Tā ua tele. O le aso a tai au, ua talo ai le pa ia mawalunga o le mamalu o Samoa. Pa ia ainga matama, tama ma ainga o nofo, ainga o ainga o papa, ainga na te whaiwha. Le mamalu o le usonga i atu mumu pule i tu au malatau ainga le taima le vaa funti. Le sao fa inga foi i wha whiongainga le paipai sina o le tala le lei. O le tau le tu lae se fulu i le aso a tai au. O le a whonoa ai le monta o Samoa. I le vala au wha aloalo a le whono fau a Samoa. Le mamalu o Samoa a whiwhio mai. Ia poto moli i futi afu e tasi le aso a tai au. O i la utou wha whonga ai i se whola sanga. Ia awa ia le tulanga o le whailo ai o le tātou whawae tustusia. Our written constitution. Whatever tausanga, walima sfulma lua tausanga talu na whawae le fono. O le fono Samoa.
o le fono faufautua a Samoa. Ai le i tusia so tātou whawai. Na sau ai le mea na o mai eito ina le nawa i tau, o le mea e whai atu eito ina le mea nai whai. Ai o tuala i mai fo inisi tupulanga fau, o le talu fau. Ma o iai e le manatu e tau na whaatu la whanoina, le whaatinoina o le tātou whawai. Ina ia lima te ina i ngā ruenga matiute, o i lātou uma o sui e to sifuru mali to tolu i to tonu o le fono fau tua a Samoa. O lea whamalino ai foi, o lea le tiute o le fono a Samoa, o le tiute o le fono a Samoa, o le fono atoa, mo le fono awao, o le vaitele lea. E lea o se fono a se vaenga whaupwhai, po o ni whainga pati, or any political party, no. O le fono a Samoa. Tu walau fast, tu ulau HRPP, tu ulau supo, po lea lava, po le tautua, po lea lava. Vaitele leo Samoa e a fio mai ai. A umatu fo i le tātou fuafuanga au adi me whai au ki lani nei tātou te pulu lima whatasi ai. Nai la tuali o oe ia alu talitonu. Ia ma whai au ki whinga wha HRPP, whai au ki whinga wha fast, whai au ki whinga wha whatever the political party that you are affiliated with. Ai o le tātou whono le nā. Tāli tū lai se fulu le tai au a tai au. Tātou whale i le mauto Samoa, wala ulia so se tasio Samoa, o le mamalu o le atunu, a fio mai. Tupulanga, a fio mai. Tala mai au, e tā ua le tātou nuti mea, mamala malama le lei, ua iai le taiala. Our Constitution has been written for the very first time. Perhaps we did in the past, in the last 52 years, but this time, we want to be recognized as a legal entity in the eyes of the law. Mawhaingofi ai o na whatino a tātou ngā ruenga. Maamana ia fwoi. I tātou pēr tātou wō tātou te saili sponsor, pet saili se leni au ani a tinae. O I fwoila, ana whapea e a ngā I mai iai ia ni sa vali ale malo, whaata tau le malo, e manuia ai tangata Samoa, o le vai tele lea tātou te oe momoli le savali, ma momoli le tō whā lea tunu. Whaingofi. Ai a tala lau tasi loa ma o ua na o se vaenga o tangata. E tau muli inisi tangata. Ona le manuia lea, o le nganga atoa, ina ia tātou o mai whātasi. Tasi lo tātou tonunga, I se mata upu a fia ai Samoa I nei I New Zealand. Ia pa o se mea fo I fina ngalo iai. E manuia ai Samoa o loo I Samoa. O le aunga ma le wha moe. Ina ia iai se I tu tino o tangata lau tele e a apa ma iai le malo. Le fionga le konsula le tama le malo malona ofisa o le sui lava le nao le malo atoa a mata mai le au le malo se io o mai. E le fono sui tofia. Ai te nane fo I le fio le fionga le li pandemia ma sui pandemia. Le mamalu I sui os fono uma. Le fong of the line. Le kapineta. Ia wha pe fo I le tawhatolu o walu wham sinong. Pulenga whatonu. O le tā ua le nā. Mana tua le tawhatolu lea ua sauno I le fionga le li pandemia. E le toi mawhai e le malo, ona whai ato o tasi se mea, e le whapea o le mawhai ona whai, ua manatu le malo. E a apa mai I ona I tūtina uma ina ia mawhai ona ngā lue whatas. O le malo, o le whono whautua mō tangata lau tele, ai maise o le whono a whai whe au Samoa so o whatas. Le kerisiano le nā, ma le tino le kerisiano. A fio mai le aso te au, ia tau mawhai fo ia, mao tai au fo ia, o le a mawhai ai o na sila. E tofinga fo, ma e fo I ua wala a wina, ma tofia I lea tofinga, ma lea tofinga. Ma o le a iai fo le tātou le stala, e mawhai ona le stala ai,
le mamalu o Samoa. O I lea o le a malama I lea tunu I so se mata upu lava. E tau I tangata Samoa, tau I le malo Samoa, tau I tapua inga Samoa. A malanga mai foi ia le malo, le fionga le pare mia po le fionga le malo le malo, e tali e le tama le malo, e le official consula, ma le fono fautua, ma fai fe au, a Samoa. A malanga mai le itapipi, e motu e se lava, ia le vaenga o le tino o I latou, e tapua I le itapipi, a o sui o le fono fautua, e motu a latou e o fatali le latou vaenga. A malanga mai fo I le fast o se malanga faa le pati ia e momotu o tu fo I outou e o whaile nā mea. E tali e outou le malanga faa le pati. Ai a masi I loa le malo. O le vaitele le nā o le fono fautua. O le atali malo. I le taunu mai. O le malo. E le lei le faa manino menei. Ni awai ne I toi FEB ai langona ma fete e na I ai. O ia talia I a o ia talia le si tutina. Mana ia le na. Ma o I foi. O le atau lunga I ai ngā ruenga. A e na ta imua I le fono I le 5 tausanga o tona. Pe ona I ai le fionga I le te fono. A wafato a wha mamae lava, ma wha mai atu, ma wha matafi. Ia tofinga I le aso a tai au. Ma le tātou fono le asa. Ia. Le fionga I le toto alii, ia to filau Ted Stanley, mori atu le wha malo, ma le wha aftai fo I lau. Lava papale I le 5 tausanga o tuna I atu ma tau avele nei tofi. Ia, wha pena fo I. O na maua sa avanoa ia te au nei. O le whailau tusi ma le fonga le fono. Ia e whai I fo se tautalanga whamanuia. Ia e talo si ai. Ia le pale mai. O le taitai fono fau. Ia malona soa tau. Ia ma le no whātō. O le laulau fau. O le aanga I mai. Leo mai ona. Su I le ula. Ma lafo I tau au I lātou. O le apapai mai. O mana su I le titi. O mana su I le pale. Wa o mana tāpena. Ia ma mamoli atu. Tau te ula. Pale. Titi ai. A wā. Le tautua ina o Samoa. Ma wha manuianga o malava. Ia ma le lango su atu. Le avea fo I mea nei o tō whinga. E lau vivilu ai ma whape ai. Ai. O ai ua pale la ei. O ai ua sasalu mamalu I tō whinga whape nei. Le ai. O le ale tō whinga ua momori atu le tangata. I titi pe whatau waa I le vai. E le whatau waa I le si le whanga le tua. A o le mea taua. O le whatino o lau ngā luenga. Le wha maoni ma le ato o toa. E o I ai le malosi. Ma ia whaia ma le mamalu. Ma ia whape nafo, ia na whaia ma le wha maoni. Whaia mō tangata o se ngā ruenga e osi ai le taulanga mō tangata. E le mo oe. E le mo au. Ioe. A le ale awanoa, e tu lai mai ai, o le ase tamai tō whinga, e tu watu, ngā lue whiwhia. Ngā lue ma le nganga whaftai. Ngā lue ma le tali tununga. O le ngā ruenga. Vai, vele ufa pertania. When you are in the service of your fellow men, you are also in the service of God. Pe au tau iai le ngā ruenga, tau tua, mo uso a tangata, ma tangata lau tele. O au tau iai fo I te tonu o le ngā ruenga le tua. Talo atu, le pai sino, le tala le lei. Au fai ngā ruenga tutofi le tua I fata fai tau ranga e fia. Sumaya. Sumai matala mai au. Wha mamalu ai. I loutou a fio ma le sumai. Ia, a vea fo nei teimi e tu e watu ai I a wha maisenga ma moli atu I a wha mawhanwhananga. I le wala aupa ia le tua le sunga le titai o le ka le sia sofitu. Tūtou tasi I le lalolangi atoa.
na whamanava e le tu ana ngā ruenga, i le on ngā tutonu o le neiva yaso, le sunga i le ali i te tai, Pastor Willie Papu. Ia, ai mori atu ia whamaisenga le tinao le ainga ia Tiana, lau fionga le whaltua, malo le on sai. Te talo ina ia moa lau fi le mu, ia ma whapena fo i le loto whaavau vau, o le whanau ma le ainga li o polo e fia, o langi ni nili, ma langi sisili, whasino, i le ali i te tai ma ona taulangi. Ia ai le ngata fo i lea, aswatu vai malu ipu enga, o nganga, malangona, o le auwhai ngā luenga, ale e kalesia atoa i le lalulangi. A wā o lea o te iloa le lei, o le atau whai pati mai fo. Ia matangi mai ala, i le peau wha mawai ma sauninga wha le ainga. Ia matoe sauninga fo i, o le fionga le li i te tai. Ia manuia mea uma, ma ia iai le tua. Ia aere ngata fo i lea, ta talo ina ia manuia le pūlenga fau, o i la tau o le apapale mai fo i, ma papae mai e wha uau le ngā ruenga. Le wa ainga ma mao, a le tama i a Willie Papu. Ne ia wha le le a tili le tausia o le lafu ma moe. O leo to e sifulma le tolu minute o na tā lea o le itu lai ono. Ia, o le tātou mafutanga la le nā i le tau le sefulu, i le tai au a tai au le astona i lea, i le maota o Samoa, le bala au lia wha apitole nā, mō le atu nuu atoa. Kia se o tō whafonga, i le tātou le tōlau la wina, ma le fola sanga o le tātou whawai, ia whatasi ai mo lau tō sila sila, ia i la tō, o le a papai mai, i le isi pae inga fau, ma le isi nofa inga fau, mo le isi lua tau sanga, o mo atu. Ia, o le tala le nā, ma le nganga whaalalo le whaafonga le tunu, au mafovau, e tuu le mea lea. Nei te uwha pia fo i le tunu, ai, mai le mea tawa lunga e ia whikale li ina nao le i a tawa. Nei o tau wha pia aiwa nofo ta mala ia le whono fau tua. A whio mai tai au. Ioi, o le a matua i whaifa le lei ina ia tali le sua fo ia le. Ale mamalu o le tunu. Whape whaalata mai lea tunu ui mea aima whakoe whaifa makako lafu kai au. Kai la tei whono whau malasui tei whono mau. Rea whakanga kanga angin kai luas fulka alai whai la whoko ingai. Ni mea whape na ole mea moni lava. Iai le tātou tau mawhitanga tali ei le sua i le asoa tai au. Tātou whelua i le anga le leo le tua ma te me i lau tau se fua ma tātou whelua i wai kaunga kāse le sukasi wa uma. Ia ranga u te sau e whai le tātou por kalame. O le tānoa awai le asoa tai au. Whasua le tātou tānoa ma mamori ipu o le tai au. Ia a o whafonga tāpua i le atunu. Mai tawhai fio le rangi. Ia. O tala nā e winga i o tātou tangata i le nei vai aso i le nganga ifo Faiva o Samoa. Tawia ina no fufale ya satu ya maa, se upu e tasi, se langona e tasi, se mafo faunga e tasi e tā ua i a te oe. I ao ngā i a te oe. A whai, ele ao ngā, i a whata whea i. I se me ele indi tangata e ola ini avatu fo ia vema ba fa ma i PCI ia le na o nga ele ma le lalo lanki ai aonga faunga ia fa te tele te mam tina matua le na tu tal le talo sanga moli fai talo sanga ma na tua mai le o fai ngā wenga nei ia mai se fo i lo nei tangata. Well folks, that's it from me this week for ngā ngai for the Faiva. Ngā ngai for Faiva Samoa.
Ua awi na atu ia te oe ma wha manuanga ma le fio tele. Mai i le mauta ngase wha pitoa mo ngase ma tautonga le fatu ma le whare mai wha pitoa o ngase ma tonga fitinga o le ngase o le cancer. Mai suva i fiti ma nandi i fiti. O tō wawa ai i company o le soifua maloloina. O malanga mamao mai. Ma tuli au pū le polo kalambe le atou severe. E momoli makiliva ai le savali o le soifua maloloina. How did that happen? It's because of our connection, our international relations, and public relations with people. Taua i o tangata. Taua le malamlama o tangata. O a tātou me o lo fai. O a savali e taua le kiliva. I lea teimi a wā. Tantonu mai. O le fili numero tasi leo Samoa ma tangata Samoa. O le ngase. O le vavepe o lo ufaku. Ma le mai o lo ufaku. Ma le ngase o le kānesa. Ia, whafta iatu inisi o te malii. O alo ma tama whanau o Samoa lo ngā lulue. I to tonu o nei whale mai a maise le pūlenga. Laua fionga atoa ma fwa i upolu. Tai a kui. Le sunga ia Parvis Kumar. Le li whaton sili. I a whapea fo i le tua fine. Loa i pou o malo Christine Finau lei ataua. Ia, o le tala lea. Lo whatele le tua ma vai lua tusa so tātou manuia. Whamangalo fo i ni tala whaale le i ataua sa vea i a te utou le neiva i aso ato. Ai koe sa aungi me ngisi kala ma mawhai whai a kai au. But we are telling the tātou to know those were the stories of our people this week. See you tomorrow at Tanu Ava. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kānesa I whale mai I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kānesa I whale mai I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. Noivo tu, amo.
seata e lunga o le fata e ai se lave ai mai Taimi nei taiao o te aina le uma sa o miti ai o te paia Taimi nei taiao Vamos mole fatal mai Ole ao inai le fava Tu isa lo mai Tauto atu sa utau mawai Te loa te au o maualuela Pe tau ane tangata e se tonu ane nei whale Vala e maua se tangata Nua toi a mata Ai ta tala au mai se awanoa Taimi nei taiao O te aina E uma sa o miti ai O te whaia Taimi nei taiao Wamole mole patale mai Ole au inai le whamawama Tu isa lo wau Iai lo nau lau ua ato Mawhanga lo malanga te tau no waroa O te inai le taimi nei tai